हयेंग तांग तरासिदा सेशन गवर्नर ना एड्रेस तौरगा सेशन हौगदबसे ngasiगुम्बगी लेट इवनिंग दा चीफ मिनिस्टर से कौरगा तौरिबा मवोंग तौसेबा अदुगा हयेंग सिदैदा चटलो रिजाइन तौरो हाइबा एटीट्यूड मतासे मयामना हेना खंगबिरे मदुदी मणिपुर सी हौखिबा था कुनगा माथोइरोम हाइबा तारे सही अनि फारकदबा एफ्रोस नक्सल अमनि सही अनि फारकदौरबनी यामना लाइबक थीबा फिबम अमदा मणिपुर सिदा हाइनिंगाई लेटना वाबा अदुगा यामना टार्मोन ओइबा सिचुएशन अबदा मणिपुर से अमता थोखिदबा हाइबा ताई अदुगा मणिपुर दा थोइबा लाइबक थीबा थौदोकसे कनानासु थोअनिंगमदबदी याय अदु मसी सुमाई तौना थोकपसी गणतंत्र चटपा इंडिया गुम्बा ख्वाइदे चाउना गणतंत्र सक्सेसफुली चटलिबा रिपाकनी हाइबा इंडिया गुम्बा करम्बा स्टेट अमदसु आइदि हाना थोखिबसु तादे आई थोअमदौसु मानदे अदु सुमाइना सुम थंबिगनेसु आई थाजदब था कुन हेना चसल अबसी सिभौदा भारत सरकारना मणिपुर सिदा येंगिबा मिएंग हाइबा तारे दई मणिपुर दा चप मानबा पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेना मणिपुर सिदा थोखरिबा थौदो अवाबा अनाबा सिथेंग मयाम सिगी मरक्ता होय अखोई पार्टी ना कांग्रेस पार्टी ना शासन पाइबा मतमदसु प्रेसिडेंट रूल सस्पेंडेड एनिमेशन से मसी थोखिदबदी नतिएबा अदुगा सिचुएशन सिदी याम थीना खेतनाबा मतमदा थोखिबा हाइबा तारे अदु अखोइना आशासु तौदबा अदुगा अखोइ पार्टी गिदी मणिपुर की प्रजा सिंगी इंटरेस्टा मणिपुर की प्रजा सिंगना पीआर पामोय अदुगा अखोइ पार्टी नसु मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल इम्पोज तौबा हाइबसे यामना अरानबा खोंथांग अमा ओइगनी रोंग पॉलिसी ओइगनी कोई प्रेसिडेंट रूल पामदे अखोइ कीबगी वा अममगी वा नते करिगिनो हाइबबो मणिपुर से हौखिबा चही था कुन हेना अवाबगी मथक्ता अवाबा तादर लाखपसिदा अमुक प्रेसिडेंट रूल थमजलगदी हेना अमुक वागद्रा हाइबसे अखोइगी वखन्नी अखोइगी पार्टी की वखन हाइबा तारे हौजिक कंफर्टेबल मेजॉरिटी ओइदना बीजेपी मनुंगदा लैरिबा सिदैदा अमुक लास्ट मिनट ता हाइबा तारे ऑनरेबल गवर्नर ना अखोइगी ट्रांथन निथोइरक सुबा असेंबली की ट्रेलक सुबा सेशन कौदना अदुसु हयेंग तांग तरासिदा सेशन गवर्नर ना एड्रेस तौरगा सेशन हौगदबसे ngasiगुम्बगी लेट इवनिंग दा चीफ मिनिस्टर से कौरगा तौरिबा मवोंग तौसेबा अदुगा हयेंग सिदैदा चटलो रिजाइन तौरो हाइबा एटीट्यूड मतासे होय पार्टी की खेतनाबदी लेरंबा याइको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अमदा येंगिबा सेंटर की मियेंगसे मसी आई हानसु थमजखरे मसी यामना खांगबदा वाबा हाइबा तारे करिगिनो हाइबबु मणिपुर की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हाइबसे सिदा लैबा इलेक्टेड गवर्नमेंट कांग्रेस की ओइबा याई बीजेपी की ओइबा याई मणिपुर की प्रजा सिंगी मैंडेट नेबा मणिपुरी दा लैबा प्रजा मी लाख 30 हेनबसी की मैंडेट क्लियर मैंडेट पीदना शासन तौरीबसे मसीबु रेस्पेक्ट तौददना मोइना हौखिबा सही खरसिदा येंगइबा एटीट्यूड मतासे मसीबुनी अखोइना खांगदा यामना वायना हाइरिबसे ngarang president rule imposed tawre maybe animated suspension oibi for a period of 6 months 15 ga su masidi adum automatic tabane भारत की संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 356 ने मधुगी मखादा
limited suspension pandrasu tha masing pandrasu masi adum automatic tabne lo aina masi luxury sidi karigino haibu officially ngarang order thogasu manipur da di ahidi yam kuire na khalle president rule unofficial oiba president rule se karamba state ta karamba leipak ta hanguragana article 355 se chana di haiba adu sideida chief minister democratically elected government amagi chief minister amana delhi chaluraga home minister unaruraga halaga airport ta tampak sina leiriba government sina sason tawba tare singna home minister na tawba tare haibasibu karamba country da karamba leipak ta karamba state ta sumaina chatna basi akoi da little knowledge leiba orambe ai masigum si akoi sukta ta di madudani akoi na sigi episode hujik leiriba union government sina yengiba manipur gi praja sing da yengiba mi yengse masi yamna hanthana second class citizen dawna ubra natragana manipur gi praja sing si akoina tawningba tawraga loire haina kanula ada recently matamdugi chief minister dum hai yengu article 355 adudagi het haukiba May 3rd 2023 thoningdaba thodok tu thokre manipur da next day da if I remember is correct next day da for the gate dum aduna ni akoina mase government of India gi well pre-planned ama hana mangjona na tawbra na haise May 3rd da laibuk thiba thodok tu thokre thoningdabado May 4th da security advisor DGP ni singba hana plan tawrga hana dagi bu hapaga lehrab jala akoi de uhandana hapselle adudagi di democratically elected government ama leiriba government do madugi chief minister su home gi in charge oiriba adudagi unified command loktho e haibasibu si tabada khoi di tabada masi yamna wayaba masiba madudagi sum makha chathrapuda kona di lot pa yadamnina ai law and order si di state ki subject ni bharat ki संविधान पीबा constitution पीबा मधुगी provision की मखादा law and order city state की subject ni हाइना opposition ना parliament दा state assembly दा अदुगा सिदा state दा मयाम ना लाउनर पा हाइ बतारे even लाउनर पता ना तना भारत की supreme court ना बावो मणिपुर दा law and order si state subject ni adu state subject se law and order si totally fail were even constitutional machinery sing si collapse tawre na supreme court ta haina akanda da di law and order di center na paibani state di a mere civil administration na paibani hayasi sigumba BJP gi shasan se masidane ba akoina Congress ki karmi ama hoina akoi eje Manipur ki da poksaba Manipuri ama hoina akoi tabde yamna wai khangde yamna wai adugo yengiba Manipur praja singda yengiba miyengse masiti tolerate tawba ngamoy adu akoina asa tawi karigino Congress na PR pamdi haibise haukiba handaki tam haiba tarine लाइबा ताम हौखिबा ताम हाइबा तारे हुजिक सु चथरी बनी ताम से हंदकी लाइबा मार्च दा अचही अहुम कंप्लीट मपुंग फादुइने 27 अर्ली पार्ट ऑफ 27 अदुदै दुदा चही मंगा कंप्लीट उगै गदबने अदुना हुजिक थोनिंगदा ब थौदोक थोक्तना हुजिक लैरिबा मयाम मणिपुर सिदा थोइबा मयाम सिहिना खिबा मयाम adigi hujik mai mi kun kuntra hengna where about khangdaba evil kaman babu gi issue lairiba mayam adigi relief came da yen yok podona lairiba mayam se manipur gi praja singna clear mandate piriba BJP gi sarkar se PR thambi gano
अनोबल लीडर मा विदाउट फर्दर डिले हापीरगा सरकार दो कंटिन्यू तौबिरगा हौजिक डिस्ट्रिक्ट अमगा चंगनब याददन लेरिबा इवन कम्युनिटी खरगी हाइबे तारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगदो असेंबली दा खना नैनबसिदैदा अटेंड तौब ngamdriba adagi maruina relief camp da leiriba thousands of thousands labor relief camp da leiriba mayam singse masi mai magi respective mana leijaram mafamdo hanjanna ba tahonba pami manipur da shanti pami akhoi party da natana manipur da leiba praja khudek magna karamba matamda akhoi se tangdu leitana shanti oina akhoi amutang mahusagi manipur haibado adumai tawdra tangdu leitana akhoi se karamba matamda angtang shanti oina lehenbi gadage haibisi aina khanjabdadi manipur da leiba praja section akhoi leiminariba nungsinana sana sinana leiminariba community khuding maki aidi wakhanda aidi feel tawramgani na khalleba adu kana gumbana ama haiba yai akhoi di praja singi mandate se ganatantra chatpa democracy chatpa leipakta praja na pirakpa mandate haiba tare bhartik se akhoi di respect tawi tawam ju thokpaneba as a citizen of this country adu democracy chatpa leipak sidati aduna hujik manipur da handaki tam sida haiba tare manipur da leiba out of 60 sida koi opposition gi maruina congress ki haiba tare koi manga kaktani adu manipur gi praja singna piba mandate ni bhardik ni akhoi masi adum respect tawi adum khangaga koi leijari besine tauriba attitude mata law and order center na paire haiba gumba thokriba thodok se hek nongan baga security advisor na unified command gi chairman oigani haibugumba manipur gi praja singna democratically elected government ama laina madugi chief minister aduga home gi in charge puri bado makhut punjan badona thammaga mangonda piba constitutional piba shakti se aidi bjp gi congress gi wan na tieba akhoi congress taga waramagadi masi dhanna loinarane ba koi nanna loinarani aduna masleida masi haibadadi phadi phajadraba ada adum phamu lepu akhoi na hairakpadu taw haibigi phiumda leirambasi masi aidi laibak thiba haiba tare aduna hojik su yengbiu akhoi na hana manipur gi praja gi seva taujarakpadati law and order haibisi purely state subject nina lairiba state forcing haibatare maybe police oiba yai mr oiba yai irb oiba yai masi paliba government duna free the fully power si exercise tawraga akhoi law and order se control tawna ba hotna chai hoi marakta tho aningdaba thodok kha tho ambayai madu any government amtana leiriba state agency mayam police ta commando oiba ya amo oiba yai leiba manipur leiba isa inau isin inau sing mayam sing se any government am congress oiba ya any government amna madu hatu haibidi aidi hairam gani thajati adugo law and order se akhoi state subject nina law and order si enforce tawda yadam nina praja singna hang kadoine ba any government da what about law and order paliba government do any government law and order kamai to wisa hang kadoimina ado kana gumba any organization ma singda leibe sinau sing tampak ta leibe sinau sing akhoi kana su muigi against the kiba kidabi wan ta against the haijo haijade tawsu tawjate moisu moigi mathau tawjo adu akhoi su sarkar ma leiptar di sarkar dugi tawham thoka akhoi ithau tawba tai madu adum akhoi exercise tawjabani madu adum tawjabani moina handaki tam sida bjp ne hek palakpadagi haiba tare
अदो बीजेपी ने पालकपदगी मणिपुर से हानगी पंजाबी वानतबा हानगी लाई ओइग्रबा अटल बिहारी वाजपेयी जी की मतमदगी हौरगा बीजेपी से मणिपुर की प्रजा सिंह से सिगा कया इसान चानदबरा मतमदसु 18 जून ना हता थोखिबा दो हंदकसु बीजेपी ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओइरगसु शांति लेना सिर मणिपुर से फजना तंगदु लेताना प्रजा सिंह सी लेहनबा ngamdaba सिगुम्बा मयाम सिंह सी येंगुरगदी आइनि ngasai aina yam panjaning makhadi leibani adu akoi maru pangsing kaliksing na su kitang moina su apamba adum pungdok se suno laiba section sida hujiki sahi ani phar ka dorba issues problem mayam sing si karmai torga khana nainarga solve tawna ba tawgadawdu madu khana ga dawre khana gi dawre na tawra karino matam dugi chip ni sa haida kawrga nang hayeng chalu resign tawhon ba sigum ba sibu ai de karam ba state ai thoki debar khali adugi su mathakta ngarang se pare sidati adu oijaro ba state sida bharat ki parliament si su garang tang tarahum doi sida handak ki se tension gre masigi issue se opposition ki mayam particularly congress ki honorable mp mayam sina sungso isoi na parliament si da issue si sungso isoi na raise tawra ani अर्जुन पार्लियामेंट सी लोयरनी हाइन खनबनी खंगदे अमनी खंगदे होय हानगी सिनो लोयरमबसु याय अदुबु ngarang टेंशन गिरे अखोय वखंददी मणिपुर की इशू से इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन भौबा भारत के पार्लियामेंट द पुखत तौगिबनिना मोहइना प्रेसिडेंट रूल इंपोज तौसी मतंगदा ओपोजिशन तुमिन लेगनी हाइबसिदी लीगली और अदरवाइज लेरोएबा अदुना आईदी टेंशन की ब्राना खनबा